pa be di me nebu se wono me bisa na wo se nyo ono ade ne soso kwa na ekoso me ne me ba omo de akoto ho anya asam gitu omo seye e wo TikTok ho no maja minya eyi sa TikTok ho no mi phone e kra me no enye Android phone enti no e pa cho Trust mama. Me pa cho nya Android phone ti mi hu bi ba wutimi hu se ade a omo de ye me ne me ba no enwie enti na me de me ne bi two girls enti na me de aba ha se mesra ahwefo na etiefo nyina se so bi ba dom me na so be mama account na me mama ob ma sha mama because minya account na omo de ayesa de Oba ya so free crop from na ba Oba no adi mfie sen me pa cho mo 42 years okay na oma ayesen me pa cho 2 Oba pani omo ye ma na se me pa cho ma mienu Oba pani anya mfie sen me pa cho 20 years and Akoma no so 18 years Oba pani 20 years oya dan me pa cho a student e wo he fan me pa cho ndi bibi ntim be si kakra okay a student omo nyina a student senior high me pa cho there university tertiary okay wow I see na omo papa wo ho pa cho free if you say ni pa cho free 2021 okay granny na papa ba ko pa cho 2020 no order so ware na mother so ware no free mo na muja ware no free mo muja ware na muja ware na che yan se o free mo ya che kakra na wan fa be ma bia bi e ba cho na fa ba ono so no na ejai treatment be na be ma ne do fam e de mun sem de bebre but min tin ka wa ha mun sem do so papa na abone e ba cho ne bibi nti ba de si ade mo ha no ye meti ase eni me di nti e ba cho ase me se eni me di nti e me bi sasa wo se mu treatment ye bebre e bo good e na me bi sasa eye papa na abone me nka se kirem me se eye papa treatment na ye papa ye treatment bi eye papa eni ye treatment bi nso eye bone so ti ase nti eye papa na abone eno die you say relationship dey me ebe no we ni ntipa titu dey ntipa titu a me wa ha no ye we no me ti ase me se treatment no do fair mo no me wonyi me question anu a me nko banim ne eye papa na abone ba cho na nye okay all right me nenye na enye eno na nam so ntima wugya ya na I say wait here nti enshada wo ye ho ade anyo ho ade ono so ne no wo ono na mo tira che kakra no the man sem ha wana and I make us a relationship dey me dey ntipa titu am me ti ase ya de nti no na me ba bia me free ba no the man sem ha wana me pa cho emunsem no de minti minchwe mu asie o de man sem am nka se chirim ana da bi no the man sem ha wana na nya ma sem bebre but o ba bi okofa no na okofa wo ba bi okay ebra na moda se to ho no nti eno na ma wo hunu ya wo de nsem ye basa okay nti me se amba beto aso ho me pa cho me bisa wa no ya no ama me wo de o de baaye na free baby na baaye nti na me bisa question no ye ntumi nka kire TikTok say jai ma me no because me nam TikTok no me hu mfoni ntimi nko kan kire TikTok ena me nya hunu enipa asomasi ana so obenten ya wode wato ho so ti ase ti free baby na ekowie baby ntina me bisa wo no good na what's the phone be na yusu e ba cho me yusu me yusu 100 ne bi we yusu de yin me yusu yam ne bi we yusu yam e wa ha e ba cho enu na no obi fresi so no e ba cho okay wo phone ni e yam me pese obi ehun phone e kura wo say e yam ampa all right what TikTok account you saying e ba cho me ni TikTok account unni TikTok account okay o mani wo bi e ba cho there o mano obi ani bi yo na unni TikTok account dia na wo phone ye kura wo yin so yam we wontumi fa anko TikTok
enti eye den na hu ni se nkrofo e de won phone ni call rounds e wo TikTok. Ezra 94.1. Wo phone it me kwa TikTok. Good. Ena na we use Android phone ansa wo be use we. We use Android phone da. Wo phone na we use nyina eye ya. Ezra 94.1. Enti no eye den na hu ni se phone ene nam TikTok. Oh. Ezra I just said TikTok. You panel ashe there be on one account. Meti ase we ni account I want to phone phone nkoto or account. Eno wo de wo phone ato. Aha, ntina be ba say be. Enfoni no ode ato ho no. Eye di enfoni kirekire yemu. Enfoni mi nhyɛ da nim specific enfoni say bia we na say we. But with me say nipa no de me nam ho a wo say me. O say enfoni no eye naked pictures. Eye enfoni bain because we hunu enfoni na enka won ka chese obi de wo pictures nam obi de akoto TikTok. Enipa ba ko anase nipa mienu amiensa ena ya na asa dodo osan minim nipa no dodo minim nipa no dodo but enipa na me de mani e ka bus ono no so nyo no ntina maba ase bia nipa be na ade wani bus ono a e bia na obi ehu me e nipa be na ade wani bus ono a what hene your friend say nipa cho minim ni din what hene what hene ye hwehwe na yetimi akoho what hene one unimu ne din two a hefa no what yes what hene unim be bete 94.1 usro so obeka na unim mame e radio ntu gina so din a na ba bia ye din wan hwe obi beka se radio ni ko off nti no atu ni afi dabi yenye ni bibi nti se obi aye kronfo obi abewia wa ade no akọ police station 94.1 FM no akọ ka chon se asomasi abewia ma ade ye friend se wosi unim baabi a wote ni enkoche no ni enye wa ade no ma wosi bibi nti aposifo mi ntumi nka baabi ote ne si de na police fo koche no ekoje wa ade ebrewo enti wote hene anu ni ebetimi akọ ya stop no Ezra 94.1 se wontimi nka bibi nti wontumi nka de na menim de enti a wo baaye because o be kan che se yenhwe na yenkasa nche ni pakro ne wonyan ne wo ye no one wo moni din two baabi a woten so bibi nti wontimi nka de ene adwuma dendenden be na ade man se enye ne sa no ye to so miensa oni pakro ne TikTok account yes saying paper account ne minim nti a me ba ha no se bia ne wuni account ne se den ahu ne say wo de umfoni akoto oh me ba se bia obi hu mi a ne bia atase se ne obi a wo na ho enkase matiase emi sase matiase da bi entiase because de ye bi se won nyina wontumi nka se den ye tiase ye bi se wa wonka enti ye entiase enti bi se ye tiase enti wasa na se ba kokora naked pictures ya na said their pictures no dey what they ato me shada nim pictures no mama sorry koi na in the perfofro mon fa second mama na ni a work kan o ha me kasa commitment mo mama story na e wo ho no obi bisa say o work dia nso anope na mo betiti ma brabo sa dia na mo betiti ma brabo mabrabo ano pesa ba me bra na betra se ma me na me de me nkomani ah wa na chire ne dia sam kurani wo tete mo ho chinchina chi obeba na beba na dia sam ni debia wusi ha bebe kasa dia sam kurani debia wusi debia wo ha wo se ya drum wo ene ye de wonam TikTok ena ye gu wanimu ase enipa na yere ne hu gu wanimu ase se why you ready so obeka na bisa na me wasa be the phone dia anas also are you ready
oh ena wo froko ba de bia wusiye so ena ye gu wanimu ase ena ya drum wo ena ye de wo si ho wo sei nyina ye de wo hu nyina to ho TikTok ena wo gu wanimu ase ena wo hu nyina gu ho nipa kro no wo ba be ka se onyan se de ye busa wo se da bi se wo ka na nipa na busua nyina hunu kwan a wo mode wo ye de e fa so ena wo kɔ ba na wo furu ha hwabro science se na da bia so wusi yeso se wo beka wa asem me yebuso wa asem a o bajijimi anu pe we de kafra ni din de san ya woni what hini a wusi bibi nti benka na nipa na wo kan na wo kan ya be dey atresi no na me ya announcement say mo obi am wusu ya untumi fan ko TikTok ubusa no kwa na 200 phone so that esi dey na wo ye o man so any account on TikTok sister ye busa wo de wakomu so wa ware mu so a eno so so wo problem ho bibi wo ho nti ye di free baby baby am say bibi say ni say na ho de hu kwa de be fa so e be bo so a ena wasiesie wo ho so kama nti obi ehunu se bibi how just de wo kekanya se sie ye eno bisa wo so unyia no bibi nti me ya no ane Crawford we okay aya na so be pa cha mo hu ni TV so yi obi a say wo de no ni na TikTok am se ojai eno na no person beka announcement it is how de ni na TikTok wa me pa cha ojai simple and short oba ya so one person yo mame ma I ache ya na ma eh wo ka say de me amete employment na ne o tie akire tie de ebe yere pa so obete wo nka me pa cho bo minimum kakra mame why na ya nti wo nka bra wanim kakra pa me pa cho wudin pa cho friend ma me frema oba frema te hene pa cho me oginya ase anopa wi frema anopa de bako Ishia Mr. Isaac. Mama yankwa. Isaac owusu ansa. Oh, Ginya say no me aduane. Mente. Me aduane ton. So oba be didi. Ma, do oba sam to ni. Mama, odaro ma. Mente asie. Ti ya wo no ma me ne na antena nche be month ni mu kono. Na me pillow mai. Pa mo be 5 times na me pillow do man na me born na manie sadam pa cho mi nya me pillow do no se obi ana omoja aso ate ebeba nti man pa cho afi o sho America ni serious no eno wakacha me se ne yansai no na me se da bi me nye me nsa sa timini mewo no se ne obewo dia ene me nye scan fa ma onko hospital oba wo dia na menye ska ma mfa nko hospital ma asa aya na sa agolo afa wa ama me nchen bie ma kopem sable ya me dia wo anya afi ne me busu me nkunu nyina wa mu ya ma hu ni me hu ni da pem sable ya fra no so onkasem papa bia nkyere me ti e ma me ba yale me wo ye no me ba yale pa ma ama o me na jubi me da ho makoma ma ho meti tina me penisa na be ma ba ko am ne wo valanda obebo me penisa ma pie na me fa onko hospital ma kaple ni ho say ya na me say Kwadwo de twen kakra to me kakra afa na ju be wan mo na me we flashing me ko we ya papa ya no wakate no no flashing no wakate no na me say papa obaso de me life di agola na ti ade cha no pa de me fra ne keka nsam kire ne pa se o ka se me hu ne so be ma da na o mama me yale na fe na pa se fa me kakra o sa flash me se me na me frɛ no me hu ne so be ma da na papa bo me bo no ama se obo ne nyina teko tole tro kra so won fa so kra ampo eche me strong ma me nsa me ba be nwune me ho pa na me de ya o kan sa asem ne ede kire no ti ma mpa cho na ta sa me tuma ni ento ba bia nti mpa se mo ba na me de ba tuma na ma daro ma me nim de mutumi ye na mo mfrɛ no na o me hwa akra ne ma me de me nye ne hwe ka bia ma bo bia no me ne ba o mfa ne fi na ekoi de o me hwa akra no e ma me pa cho me ba ya no pe de kwan so boko okay oba frema me da se papa na bema no what's your friend Isaac
Azeko wusu ansa. Owusu ansa wo ye adwuma ben. Pacho so ye habenro. O se wo ye ana wonim se wo ye. Oye habenro. Na owo kontase ya ase adwafo. Ona no so ye no me de me na ntena ye na nchenti o ka asa membra oba mantimi anko. Baby a wote no. Ni fie. Manko ho. Wono asiri fie na ase no wo han. Ma me pacho ni de menim oba me ho. Na wan hwehwem. Pacho debi. Baby a wote no wonim. Anya me na nka na busu akora wonim wo bia. Wonim kura wo free so. Se wo free konta ase se wo de wote ye na adwuma. Wonim. Pacho. Ayam funso pa. Na edro na wo se wo ye no. Wamu ye aduro to wo yi bia na se obi opa wo wuko ni fie a na wamu aduro ko aduro wuko ni fie a ye wo safo ni bi ho so ono wa no wo nkola e wo ne na ase te ya sa no efra me na na bo na mane ma o tresi se me de miska se me nim be ho no nti ofra na damfo bi wo ho ma mai no ehwehwe e wo se o ba ho o ye aduro no na so no free na nsen no o mba ho bi o fi be sen na ni afi be wo hwe no ani tipenso oni fie o de ma no abema no be sen be 50 ko obenya 50 years and I also was saying me pa cho me 43 years okay wo hia no afibe mu last year samanyum so me nko asenya finti last 2 years and I wish hia no wo ko continency na wo no ba and wo te Ginyase. It will buy Ginyase, no better andrew. The draw bread obi. I will fear with him. You fear with him. The draw by Doctor B, the draw bread. One no so dear draw a bread until yen chairman one see and say, Adriane. I will honor a trouble. I yeah a morning by rapid 1 hour, yeah, and I will support you. No sister. Okay. Into a buy or better any biddy, I do no, and one who wore, and was sent a nijo home. I see. And she who fear and no about. And she more relationship no, mon prajeno, a last day for years and now months. Months in the Muna, Namadenia Moeno. Matina almost I mean, when in the time, Bosome, and Muna, Bosumina, when you say, when you say, in a sanamate. Minsa no oba me nchen me ka kire na o se o beba ka kire beba say beba bia o moja so ate beba ti yeah na fe me kan no de ato am kan no de ato no se ne te sa dia na nka yenyi abofra no na me o be hunu se yenyi se no o se munyi pacho o se yenyi ti ho no wan si mi nchen biem ye ka kire no me ka kire no sa no afi wan si mi nchen biem ti na me frɛ no on kasem papa bia mfa nchen se minyi ti na me se da me ye Jesus ni ana na de manyina droi na minyi nsan de minyi mewo no se ne obewo dia na minyi ska ma won ko hospital aya ne sama agro ana abepem sabre ya me mfa mani enhu ni biem okay enti oba wo one wa han wo dan ya na say pacho han wo dan ya wa han efie no be 2 years ni asun kura asun nti oba ho no onim se wo dan ka be so me pacho satam na fina na ma hai oba wo fie ho eno ono obeda wo fie on predodo say oba ho be 5 times wona na wo pese obekọ ni fie na wo no ne ka kire wo se mema me pacho hai me manu susu antina me pese me sisa wo mu de o makọ baby o mesusa mema o mai say o mama ya miunu sa me pese me de o mu ba ko fie say akwanya 3rd March no nya 9 years ba ko so 22nd May no so nya 6 years on papa ho me pacho wona ne ni hobiem me pacho okay 9 years ni 6 years say ka between the o meja o sister na akọ my sister no ni ku na tie me no mo me kra no kwa na tie ti o mbe wunya obi a onko a wo de me wi asafa de brai oh don't worry mate wo de man ntwen ka je so ntwen me why wo adaje okay intino
wunya obi anso ofie onkwara na wo han ho ana say eye fitwahia Akufo TV fitwahia obi atimba to obi a ne ele ne mma na tie nkwa ba bia mefa bia na me ne nkwala na e o mu ko school ntanka nya school da kran ko mu ka me ho na mbae na be ma no beda ho na wonu aduane ma no me pa chonde ma no aduane amane da enti mama ni nsuo me enti o amane nsuo kra no da so oba o ma miskanti oba wo ma osika be ma no be no beda wo ma osika sabi so sabi anya do obedi wo ma osika timinim sabi a oba wa lobu sam sa ring me sha sa sentiminim se wo ye ni papa keka dio keka ye nyina kire me na cha ni tia minim so ye ni papa sam sa ring me sha sa sen se mi she bi dan timinim style me she ma one me she wi kura ne nsu kwam de me a me num so se wo mpa me banti na wo num umpa me bana mse papa na adan oso wo num nsuo no ebesa na mse na adan ebesa spam no juice e family plan ya na ti ma onse ma so de obi ye wo se ya num se wo ye ni papa ma wa gumani mase se me bi wo na fa wo bona brim ya wo ma keka de o keka anya ne wo ye kan na no wo nya me bone gumani mase me mpane ba na mse na nsuo so ye family plan ya me num nsuo so a o because yeah me pa wo ba papa mam na fe de sa no nyina no odada me nim sasa wo ni pa boni ni sa ogumene mase pa na ogumene mase o ma sori mi dua so e ble ya menina dre anye ma na anye ko bi ehu mi kunu ko fo kura ni se mi kunu abuche because of the name ye mi hunti nya me fele ma sorry me sofo amoni ma sorry fo na hwam e bibia so na metimi akaka ma metete so fo ha me be kura ma mo obi akura ma ni am di twane ya me de baaye na wo ye wo ho de ya nkrofo kra ni musa bia be ma wona na wo ye wa brochire sa ne am si ehwa akura no kama no bisa me se mi kunu abrocha na me se atwa de no so sa ne e mani si ya kama no ntino ne se me kunu abrocha fat me kwasha da musui mi sui sie me wo so kama ajuma na oye na wonya ska kakra ma eno kra de mi be jai sa adwane na me ne sister ya ne be che by me ye brefo pa me ye brefo so sister na service abe ya anwa mo ne kosia ya che ma fe vetia se ne to akire yi no me no ani so aka bebre sa ya jai ma ko so nsuo Roma ha there and then you week I'm starting nsuo no kra ni mu du shamachi me ni anwodene me ma tissue mpepo anim Ada Roma. Akua membia. Rani modu. Si aso yes ana ma dwendwena bato me so nti ma ho ode a me kuta me nyina so ate. Na me de akra ni nam ena me di so ansuo ya fa me hwa. Sama ma wo fie so na metie ma se ntena fie na hu. Bi sha wo so abla. Pesa no penra de kagu ma me de baaye. Okwa sorry ben. Ko Blessing House Pentecostal Church. Blessing House Pentecostal Church. I see. Oko ya che. Me pacho. All right. Ntino na wo ka oso obe wa wo. So obe wa remember busa me rank the style me she. Size wo she. Na den wa ma na anwa wo ansa wo do ho ama no. So oka so obe wa. An wa ma na anwa wo ansa. Sa odo me ni pagini. Ade na do no pa. Na ne obe ye ni den. E de na hu no ho ade do no sa. Hu no ho ma. Eya no akasa kase ma no. Na wo hwe wo no ho. Enti when hu hwe wo no ho. Eno anse odo na anasa me ma no ne bi ma nti we ne ba ye no. Na je say ma wo hu se da bi ebi ma enti bia ba ma me nsom. Say na tie ma me hu because wo se de wo ka say se de wo nyina drai na wa mu ani na wo ntira me bi sa wo sa question no. Me ma no na wo se ma de ye ba be menya 90 years onya 70 years 60 years no ka so wo ba obenya bi wo 20 years ko obenya bi ba ye man wunyini kwa ni mu pa na se wuni bia wunyini eden so ti ase because me wonam ho be me bi be ka se bia wo kunu nti wanhwe ye kura wanya wo se no afre wo nti yesa no a no wade no eho ye den nti de me pa che ne se ne bi ba ya che nti we de be boss so ne wo so fa ma me pa cho da bi na me ma ne ta so pe
me na ma obi anim se me wokunu so obi anse me pe good to when be say wo pene say said ye tie bia na wo say what ase na ne tena because won so uhia be ma wo nchen ana me boa because one wo man papa ja ye nchen oh ene me ba ne papa no ase ya nwale krada no so me nyem ye na no iriti no ma nkɔ no ho kura biem kɔ pem se me de wo ye omo mienu nyina ana obi anu ne papa ba chwan 9 years ne nkɔ ne papa na 6 years no so ono so nkɔ ne papa okay ena we so de otoso mi ensan ono so nkɔ ne papa na da wo be ma no omo ba wo hwehwem because 9 years no say 9 years no wo se na be ma no wo eyere na wo gya no me nware da ma ase me nyanyem ya na be ma no buafu te asa ya wudi enti me de hye magim se sa de a me empowere me pe me ma wo nyanyem ya na be ma no buafu be ma bia mpese o no be wo nyanyem ya na be ma ne buafu di enti na ne buafu o se wanye enti ba na asese manyem ntira ti me so me de no so me de ana so ba me nkwa wale da nyinsan ho me nyanyem ya da na do ne bako be man do sa dia wonyi ye be ko in fact on ma min chen bi m kura na me dia wo na wo ma wonyi na sa 94.1 wo ka che ne se wonyi ma o ma won chen biem o megugu su biem eno ano no na okọ anya se pani no kura woni mo papa oni mo papa pa o hwe no ni mo papa na nyo mu ntina me ba yenti emeti ase ye history ni ntina ase ye ko ni ye mura ho ma me nkwa wale da nka se sa me ne ma nkwa wale da mpona twini mu na me nyimo ya da na ibubefu wo voice wo form mpona twini na ye betwu ma bia me bo na mane se me nyimo no ada na o ma won chebi na mo mi chebi ko me wo so a me fa ba ma bia metna ho no mo sa se me kuta akra ti me ya me ho so ti se obi a me wokunu ti no akra ti kitwa kuta wa hwan na ti se ba ma bia ono no wan fa hwe ti me so me no obi a me piepie me no me di nkomo se me ko ya madwuma ba me ba me hye me dem me pia na bia me beto ma de no asa me piepie sa ti me no obi a ase me ya me ho se me piepie ma ba ma sesim da bi ana ma sorry dem o be ma bia ma animu say bia obewa da bi ndie wo ya dem wa sorry o me tonyom o tonyom ma sorry no tonyom sorry o de tambia de metimi aye boy bia worship ni solo ni praises yeah de metimi aye bia sisi asori dem ne ade Ezra 94.1 bia aye bia and you say 94.1 wo relationship bia enru 1 year na go da bi me not me ma bia me not na 1 month na say menyim say metna wo sa me fa be me ntunya do ho ka me a na manyim the first relationship no lasted for only a month 1 month no a wo be ma na ade nyem ye na wa ma wo bi no kra de on de me ne tena say na me fa be ma danti no me ne te ono be ma mi kese ma be ma mi no ba mi no panyin pa no ono ya ablantie no ono so me ne tena month ma no so ye nyingu ye mo life kakra na me se papa me nya bi da no se ni odi machi a me wo sa anti no tene ne mama me ono so tete me sa anti me wo ya no kra no obetu mi trin sama me papa nso me papa wa me hwo me wo nya 6 months na me hu ne da me na neti wa me hu ne da ko pe me 6 months ma ya me ya ti obetu mi trin sama ka papa mama me se me nkoda me kuno ka chen se me nko me wo ya wa ma tu mi dini wa ma me fragment ma antota de anche ne ba me nkoda me kuno wo se ne se me na atwempna na ma wo ti me de me mpe ana aya me ya sa hye me mu anti me na ba ma kra se me pa na me bo fu ti o mu sa na sister ba ko na me ne na mo tu me se ba wo nyini na ba ma so pa na wo bo fu yi o yo ba ti ya atwenim na me di benya sa ba ya na wanya 9 years no ono nso me ne tie na no so me kwanye mo sa na no so abufu ya ta no so me wo yesa no so ama mi nchen bi na no so me de ete wanu mana ko ba ya kitwa yin so
de ba on de wan kan kire mi se mi no ka se me ni ma on de on ne nipa wan tete mi on ni si men si ni nchen bi ma ko bi se me de wo ya because on na be hu so wo Oyerepa wa mo amane na me nim na wuni bi bi o ni bi ana me ne net na bi ani gina bi gina ni ntem pese me kana asem kese ti no de o hwe me ti ma nko ni nchen bi nyem no kra na me nim oni me ehia na me back ma man si ni nchen bi mu akopin se me de wo ye no ko na me pese me gigi nanim ne na to akoso aye sa de no ti ma me di free wo betena ase ya ma me di be hia papa ya ono so odi me asimi ani nyina wonya first what you say man ye for good wonya experience wo ni nyina miensa no ansa na wei ede no adan na wa mo wo ban na wa hwe ne kakra hwe se wo ye bema na nka bia wa fanyi san kra no anada no ahwe anhwe ne su ansa na abanyima ma na wanyima ma ka che ne se meto me no madro wa ma me anom na so ben madro ye mo bema ma ne obi okoku ne ho no aka che man sa nyina sem koku me ho wa na bem wa kwa hwe ho akonfo enti ye wo ne wo hunu wo first experience second one third no crowd yenka say ono crowd bibi na wo sa experience ni nyina tina wasa won so timi eya hweye wo last one yin so ho be man odi nkai no wo ba be ma pani no ne papa no on the break you virginity me ba try na wanya fie be say o tata na me wie JSS me wie JSS 4 years na me de wo ye wie JSS 99 4 years na me de wo ye okay I see enti me twa ye ho aba etiefo e ba be ba beto aso na papa no wo ne mfoni wa ha me ne mfoni okay oba describe said ye we see etie otonuro yeso otonuro e wo kontana se konta ya se adwafo otonuro wo ya se kontana se ya se adwafo kontanse ya se adwafo wono wo ye duro abibiduro netiko ade na wo netiko akore ai wo netiko yo enti kontana se eyi ayase adwafo kontana se ayase adwafo 4 years abre mo hwe munim papa ya azeko wusu ansa owusu ansa unim ne mra ne okay azeko wusu ansa na woye nuro wabanyem wobi papa panimu etese wo no buru fie aduenum dabra wa wayere ne yiri ye wabanyem wobi o wabanyem wobi ewo ayi jinyase ohun kontrase ayase adwafo ye friend Isaac owusu asa yenim krase ne di pa no se de sabe odi bedi twa no obinim enti ne so obinim no wo ho a wonim so wo yire so a momma mesra mombo ne yira mane se de ne kura baye nie wa baye nie so ahunu modi ye twa ho aba mesra so wo frame production lines na gusu no phrases ya se wonim papa ya ye ka no asem no a phrases ya se wo ebeba ka o se ebeba nti afa na me kwabusu mi num ho no na afa no hu se serious nti afa na me ne kasa wo phone so ana nti wutu a ho ya wo san e de na ye wo sa me frana me kwa manim kakra nya be 5 months no nti obi hia wo hu sa wonyem ana nyina na phone so na me me kasa wo obi hia wo hu sa wonyem ana nyina na 1000 ma sa tibitimi frana na ha me na me buafu still na tese wato so tos me sa anti ebe metna ho sa na me ko hospital nti me ko hospital kwa na me obe 7 months ai me train sa nyina na wo mi ame na me yese ne me ko hospital no cross me friend na won kasam papa bia anchire me ofa enu udi nkobo kama but on kasam papa bia ene so ate na ja bla wo so ate ana na sa afa na me hu se omu ya me na me na me hwa me hu a media kwani abasa enti no se ko hospital o ka se yenyimu ko na ko yiguo no o se ko hospital na wonu na dru na wo ye ne yetumi de nyinyin sengu ene de tanka meti asema ne dem to da blanka sanka na bibido ni bi na sanka de ba ma me de a no am hospital so ti wonyimu ye nyina wansi wo biem enti akrakra wonimu no da bi acho da bi wonimu no see medidi sama ya dai hospital
wo ye wo hospital wo friend na maintain tatam kra de na me me friend na nkokora wa yi ne sim no ai nti we kra me friend na nko week ya yi mu na me friend na me nya na nti me de ba e no matena wono mo sa me de ne ba ka mo fra enko akọ tokro bi ahyemu a o fra service ne enye ha nti ba week ni a me fra etomu no nti na ma me de abase mo fra patron okay nti ba wo ba wo so ba ho ben prenum ono beda ben prenum e na wodi nyinsen ye no e wo wankasa wo fie wankasa wo dem na wo se wo kwa ne ho a wo mani nti o pese odo o mani beko na se wo ba beda ho nso a o mani wo yi wo mu gu hene amba me no mu bia no ma na ete oda eja kre ha dwene so papa wo so papa na wasew wasew na wo so papa ba chene bia wasem wasew okay die mi bi sasa ne se anye bi akra no se woni ni ko ni fia kada brenke be hunu fia yenkom enka wo be hunu se owoyere but bi ku mani ntina wanko ni fie ho but wo banso adamu ana wa wurum no a wo mani da ho eno one wo ba beda wo de same room enti wo de nkura no ko ho ne ko gu ne dem o ena wo hwe oya se ni nyina yo bi ayo dan bi aye dan from so there why you be papa why you be papa because there be say hunti excuse now with the mama no amfa mama oh no untumi fa woman nko untumi nya wo mo dem ho me ka be me mani be di machi akọ because ne dan no sem ne mani de me mani da ne dan mu a ye betumi aye de ye ti se de ne wo mo da wo dan mu a mo ye de mu ye eti wo kwa nkra no kro mo bus oda ho madeche me ba try abada ho no mama ade achi abada ho no mama ade achi ni 3 days no san ba na osi ye no ofe osi no omo atonsu omu fra atonsu oso mu fra atonsu nti ye no ofe ye watonsu park ne so kra ma o ka asa memra na me ka asa me de me nko eso ko ya nka hunu na busuafo bi me ka asa me nko nti omu no afa kra da mpa so kra no mu ye na ye nkwa Friday no kra no ba me wo be da me nche ansa na o sorry akọ ne de wa no be tan mu ho no okoye so mu ko siripe se fi on de na we are na Monday na ye nkwa adwument no Monday no na wa ba aba me ho na aden 1% wo be hwehwe na kira kwa menti ase nse me ya san ka meko but nse ye tena ye na anche no ka meko akwa hwehwe no ti me nyim wie na afi na me pese nka me kọ no ho no na o ka se o ma me mba na wo fa na ne wo fa ni wo brebe ya o ka se ka bre yi no sa tam na me hu no na ye no wu dada to o ka se nka me meja no na ma nko sa bre de na nyinsa ni nyama ai sa fina na wa hu me ne na ahia ha fina na me ne na ahia ba week na mu no a ba 3 days na no omu ebe ye na yie memenda na o san ba me wonu ifi ada nwumle na mu de akwanti afi ne fi wonu na ba me Monday na me wo off nti no Mondays no na oba enti na wo so oba no obewie odi wie no okwa wo ma sika me ba cho da bi o ma wo sika ma mi sika kulada not even 1 cedi wo wie ya no asore ko yi se 20 cedi sem kula no so ma wo mi ni sika da enti tina mutina ye ya bapim nei 20 cedis menini sikada 20 cedis wa beda wo ene wa dampre wo simpre benum ebi kura beboro oh debi me sha na se ono abeyi sika nyame na mesre wiska se wo kwa udidi ti me na me mimsa ne hwe na wo baba akumienu na wo kọ no wa ma hwe no wo sa ma no kwa me na sa ba ho biem mimsa ne hwe ma sana ana na dia wunya bibi ya che CCS ache itira ko bi afa ne no na che se manyemo awie nti na me woni ba ho so ne assignment ase ada wo ye wodura na wo hu bibi bu wa so wanya medro na me ka se me hu se saa na ote na se ni sika sam te nti mu na adi na wo se dien no na che se na okọ ya wa amfa ma bi mam ya agro be so efra no pa na agro yi enso bema no ba bed o waka na wo fa trotro ba be si
no obeda wo ho 94.1. wo wi a wo kɔ Thursday no oba ye no ma 20 cedis Fama me mpo se nkola no fama nkola no good and you send your one or the man crowd the amount so 20 cedis no one no and your first day second day wa beda di wo kɔ o sorry ya no wo kɔ ye wanyare onyare unkonsuo empa no wanto edan no wa han beshit na sempa ne so no wanto 94.1. wakoda hotel ankodua wakoda hotel ankodua papa ne de friend was in ho nto no na me se papa so wan ncho wani amahwe akra na esu ami sunu me mo wudua o me ni afrema anya me ni wo me ni afrema we die wa ma wani ana ho me ni afrema we die wa ya nkoda asam de ma ye bi ma jitum sese wa yiri o woni yiri ya se de wutie wo kran sese wa tete o wa fon emponi afon e sheda nye ba afon ma femo ma ka kire me able tamo ba no ma be puse fia mi timu a omo so ma sen jale mi ntimi sorry na e ya de ka kire me se e ya sana ma ahuntutuo nsa me nura wa sa me wo ye no ka me nya no mo no me nya mama ho ode so ate me ye blefo pa ma me chese me nya me ho bebe na nkura nketo ase no so no mo hye no eden anya sesi fo ide de odo ma omu bia no omu bedi atiketo yi no ma chame ho bebe ntwanka me sa me ama try ase me force nka ma hwa akura no so afedie mapem atraya sanka me forso asho me ho nso mapem wose obeso me muni ehwa akwa no beko school ni ade what to say in describe it tell me mo odu akura etiefo de wo mu hunu no wo ba na bema obema e say wanya bosom ya na fie say 5th May ni nya 1 year 5th May na nya 1 year my birthday so 5th ya won 5th May ti one my sister kasa be 4 days or 5 days no oka che ne say one me aunt na nche one me tena 3 weeks ya na die ntinja bla oda to me kra me baby sa so akoda yi nyinsa ni ya na dia asa ya pai me mo me ye die ne asa ya pai dia yin asa ya pai na chi ene yi no na me ma no mo ya kokokofo no we fie na so wojina ha no so no wojina ha on de wotanye wono a o me ye die ne so papa o me ye die ne tanye wono a o me ye die ne dia meka mabo nyina obetu ama ade ama me ntina wosenye wono na wo mama bre sa ade a o mama bre o ma sorry me dua so se Obinim me kwa no humi a tene ma ye no kra no se a o so ate na so pa wo no me nso menye nipa kase at me ye kama nti se o se enye wono a on de die ni no o meye na won hwesa ye ne ba na me ma no dodo na bi ya hitewura no hitewura no we wo ba be di bi keke na akro enrubu so me ko so kasa yigu nti no osan pebe ma ka me pebe ma nso enye be ma ne ya wo ni be ma nso oni ba be ma ade wo ma no so o ma mienu so o ma mienu ni o kan Isaac owusu ansa pio ayi double baby a wo bedru bia wo ne baby a wo bedru bia pio no ane ese o baby a bedru bia pio no ane ese o megedi iye se baby a wo di ndro beko bia wo ko nyim wo ba wo ho wo ko nyim ba wo ho because we die entiase nim wo ko ha ayi dia dro ko ma doctor bi na wo ko didi ya wo si akwa nyim ba wo papa wani afi bajo ba akora no wosaw ne mama ani nanim nyina te se wo ankasa ne mama wo ha dwen wo te saw wo papa ha dwen aka ba bi obekọ bi anko banyem ba wo yire wo kontena se ayi ayase edwafo mame na hoye ha dwen pa ayi wo nya 50 years obro owo yire sese ne mase bebre wo ha dwene wanyem wo 50 years yinyi sagu
wo ho ani wo enkoda nkete ma yayi mame wo se wo ka che Mr. Wusu ka se owo ma mienu ma mienu no oba wo ne wo sa ma mienu no no so wo yi wo bi sai Pacha wasi omaja. Enti so wote hɔ yi na oni ba bia 50 plus wonne oba bia nche sa na oka kire wo woni yere sa na oka kire me wono ana no ana duane wono ana sine niema wono ana twitwie wono ana pra ne dam woni yere Pacha ana wonso tese media yes one trace yankɔhwɛ ba bi ɔte pass wo woyere anaso woni yere anase una wo feel say wo woyere o woni yere o enfa ho Pacha ne de ma anwene sa ono ana de ne ho no ɔse oni yere nti ana ntwe ni patwa bi nie na meka se ma yamfunso bebre funso ne die ma je kokosi da be na unu so ayamfunso kopim bra wo unu se ni so ma ne beda ho wo so kɔhwɛ ne ho eni ade kopim bre be na unu se wo yamfunso na manyem ma wie na mun sasa oyi nipa boni ni nti se wo anyem de anka abɛkɔso a ayesa mfunso na anka ani ma ho so da na mekɔ me baabi a wo bre ben kopim bre ben wo mo ho ban ena bi a wakasa makwaje adro bi anom adro no wo mo se 1 year chi na metumi anyinsan enti ene adro 9 months ya na makohwe ne fie e bi anom se de be ye adro no spire na menyima me hu ne fie wonim bra wo de benyam ena wo so nim sa wonyem ntem because emema me ensa no wadi kan ni nyina no bo so me mu na ade nyinsan enti wonim wo ho ti obi a wonim wo so ne be ma hia ya wo benyem no de e de na wo so wo ye kra sa na wo ne be ma na hia e wo so hunu be ma ne fie ni ade mpo kra sa na wo ne beda wo ne nada because na ba ko kra no e betumi de nyinsan ya ba na wo so wo ba pani anya san 22 years bema on 22nd March good senka wa your ba en wakwa ko fa nyinsan aba en abisa ne se ko kire me ukuru fie ana wo mpra no ono onyim ye ne fie na aba ne se wonim ne mpra ne fie anka ba ye ndai anka me ye no nka ba ye dai ka ba ye no ntime nye yawo mpatwan ntime ye yawo mpatwan ntime ye me pa because we dia no eden uba pani 22 years and 9 na there be anodin mon frère papa no mame o mame mo ti ase bachwan omo infa mo ye de mame wa kra infante mo ye infante okay Ezra me your friend Mr. Uswansa Ezra 94.1 Ezra 94.1 Ezra 94.1 Sorry, the person you Ezra called cannot answer at the 94.1 moment. okay your friend producer sa try biem na ye show be fa o mame mamo ye sen yes sex o to so sen me na me penny oh when am I saying na me say ma 3 ma 4 mema 2 ma 4 mema 2 catch no enya saying catch oba no oh no me be nya 22 years de ono so be nya be 23 24 okay o ma me mo ho o ma me mo e wo fanti kuruma na ma me wa akra o mu nyina wa akra me nko na me wo kumasi oh I see ebusia no ye sa na edidi so ana say what the American say say bia obi enkwa aware mema ye wo mu nyina sa me ma me mu nyina aware a shekawa meka wo nuanom na meka me nuanom de ye nware bia nware but o ma wo o mu nyina wo but o mu nyina enware obinini o mu kunu netie ba ye nye wo ho ade eti wo de yi wo susu say one wani na ho ana two ye huhumu asem bibia ekuti awo ma den dia sa dia menwon sa bia e be huhumu asem ne sa den ti na wo se me ne be matia ni bumfu na ni ka me ho
me nya be man na me ohun me ne te me prese me na me ne beda aso se nyinsan ko ba ya no onsi me nchen bi me ni be man ni problem me no obi ankon da se bia ya konti ya ja na me se nti wadidi matam nti me ne aja wale me nya bi da eye nyinsan na te me ne be man tem nyinsan ko na te me ne be mate te me ne ntem ti no se bia ba ya hunhun masam de ya na asori a wo ko mahunu bibi sa aka kire ana obi ahunu bibi sa aka kire se ebia hunhun bibi se papa chone papa no kra na oba me nchen no kra no Thursday na oba me nchen aha oka kire me se ase obi gina machi oba na abema onse papa bi gina machi sa onse haban for de ni omo wani yes ti no humwa de nye no kure obi gina wachi a wokura ka wo de behye wo na se o gina wachi enu wa hye ayi kaka motobi na wo de hunu ankrofo na se de o so obi gina wachi wo kire mu se na so bi se me pese me hunu because me busa na se ada obi gina machi sasan eno ya sa jese ye ho adwuma ajese ye ho adwuma ansa na ono so ohun ade nti me yesa no man challenge no na hunhum awale no so de ene ye ka kire me obi gina wachi nyina obi oso obi gina wachi nyina agire no wo hye so oni bakura agire hwe se ye wukunu no ogina wachi a wa anya ne hwe watumi ne wa ba ada beda da mu hwa mprenum am wanyem oni pakro no ogina wachi na anya ne hwe ti acho ka cha me se na dwum ne niam aye basa esa wo no ada me ye balok ti anum guase a ode agu me die mama me kura me ne ba man tena kura nka ma on yi so sa wedi ni bi kura ma me da bad luck no ai but papa we no abegu mani mu asepa ni nyina no me wa na ma ho kwa ya na so no na egu wani ma se wa na ma ho kwa ma na egu wani ma se na se ono na egu wani ma se ne nyama nyina ya basa ana chese ne nyama start ya basa first time ono da ye no na se wo no da bre nu ye ye no na ne nyama ba basa ye de wo se ne nyama ya basa ti no sa ya basa o se nya basa o me mfa mani hu no o ba wa biem ba cho da bi oboa pa cho oboa mi sa nyama na me wale nti se wo ba se wo maye enan o okay emema mienu ma mienu enwale biem inye biem onchempera biem metna onchempera biem na betimi aka atuma akono ho ma body no be firewood akono ne de ho no ba maka che ne se onye din no ntena na de abeboa me ade na ma said ye wani ehu nti ehunu bi pe nti to asoma me ehunu bi pe nti na bo asere waje ne ba goyi nani to nchen okay enti wahunu bi pe nsi obi ba enye no ansai odo won koye ho ade fefefe bo awofo no wahunu se okunu no wa hye okawa owusu asaka so ode be hye na kohwe wo size ode be sabia so sabia nya na de meka sem kase okay ode be petonga 20 wasi kosuso wonsa so aka wa ya ama ayefu atade ama empabo ama hwe ama na kosuso wonsa no na kosuso abeda owusu asa trick ode ene mada na trick ode nam yo wone mada da eno no owusu asa wo ba no wo fra wo hwehwe wo hi papa baji wa de na hwe no na aye pani boni dodo ana sisi ma bra tinase wo de tina he ya tinase na me bai na ma wo de kan de oba frema madam mame ya sorry mame ya madam o mame no papa we ba chomu enia omo we Christ omo we ba bia wuti e ho no han dan no anase we ba cho ye busia fi oh okay na unkwa abusuafo no hwan no abusuafo na ese obia tene de enti asem ya ba ekra menim obia maja se nkomomo ame na nka me so bo nkra ni nti so maya minya obia nkra ni nti o ma ni nti minya obia o ma me mama yesen ba cho yesus o to so sen me na me ye panyin oh okay na me bisa se
TikTok ho no mfoni be no mo de ato me ba cho de ekoso ne say fie na metimu enna ababa wa bi abetena enna wabo obi paade na betena ne dem onu akasangasa de weni ho enna odo ya betena ne dem nti adwuma oye ne say me ne me ma no mo de to saa abe fontenten fidie no so a no mo de twisika o ma ye saa che enna me so na say me nkura phone ni binti no minya minhu enti why phone so why ne hu phone no e wo ne phone so a o de be kire wa hu sa baba wa no ne pa che obi amfa me kire me sa obi amfa nkire me obi amfa ne phone me kire wo say oba ya wu phone ni asomese na de beto ho ne pa che obi amfa nkire na ne obi amfa bibia me kire na wo so phone ye yam enye Android e ye de na hu ni say ubusuani no a wodi ababa wa bia be hye ne de mo pa che me busuani no ono be han fie obe han dan na odu obi abetena ho obi afa ne phone me kire wo wo so nyisu Android e ye de na hu ni me ba cho ya ka bibi se nso to na we hu ade achi a se wo hu fom me say unyisu Android ana wo hu no ma phone so me ba cho de we hu no ma phone so obi afa ne phone e me kire wo say wo phone in that TikTok asumesi account mo nti ono na de obeto ho obi afa me kire wo me ba cho okay ensuo to no we hu na ade achi na we hu no fom ehunu se ensuo ato ase ne say se me hwe de ekoso na wutimu se enipa no unsa aso bi ye obibi e kan me a me hwe se ne ma ekoso na me unse bibi se na ekoso but me mfa ne ma be na ekoso kire me se e de makototo ba bi sa enso me hu bi ni ntimi hu de me nya me hu e foni no se omu ankrofo na ekeka na wochi ya na e ba cho obi an hye da ma manimu me ka ma me nti but wona ma wutimi hu se edie na onam a wutumi hu ye ya wo hu se wo mfoni wo wonam a wutumi hu se edie na wo hu ye na wabo wabusuafo amane maja o se wabo na busuafo na amane o no mu mfi no no me person ko bi mo ame hu se nam se me nkra evidence ni nti asam ne kana ye din ama me enso ya de no wo ho a e ha me o da duro so pepa chwe de o da duro so ye do wakọ baby asori fie da pepa chwe no ye we na nti a e wo henefa pepa chwe we na ye me sa no se enkura no se eye matete se obi ha enkura no aha nti e basa na obi ha nkura no wo foni obi ha me ye nyina ya me ense ad nkura no so foni ka ho pepa chwe nyina ya wo fa wani hu ye ya wo bi enka nkire wo bi enka nkire wo fra sorry fie na ba ha na pepa chwe de na de na fra sorry fie ho na me home fa me na me free ho why na do ko ho pepa chwe mother na de me ko e o ma me wada ho be efie se ni ma na ho me da ho me ko ho me nya 2 weeks pe ho no wunya 2 weeks ho e wo henefa e wo kumasi he ya asori ben pepa chwe sorry de me de be to baby ka udwane ya you went through one udwane pepa chwe me nyane de na ma ye do ko ho we no se enam se bibi sa ni ntine ya na e ha me nti ma asema ye ha sofo no minya shosi we ni na ma mo na mane ye ye do kwa ye beka de nti ye do ba ya tire ma da do ko ye no se ase me wo hwa ase me ne me ho aha na ya na me unse se na mi ka ya mo mi hu bi a me ka se bibi se ye wo ni nti wo se ade nti na mi hu ya me se bibi sa wo na wo ha adwen kakra wo fia na e bia no wa ye kakra wo fia na se basa na mas ma ye kakra because ade ne ha me e ha me pa na ye do ko to ho no ni ye ma waduro eni ade e wo asori fie ho na die na ne ye ma wo ho bibia nya me bibia e na se me wo ho sa ye mo pa ye ma mpa ye de bubi wo da ya wo so da ye ya na e ba cho de asemokra beni apart from sa TikTok we no e die biem ne hawo e ba cho bibia ha me e no nko anya de ha me pa ye fa onko hospital ya mo nure se no oh eno de nya impact bia wo me se ya fo onko hospital ya ma nure se no me ba cho ye de me ko ya e fa hospital me ba cho me se ida se santasi o se patasi bu ba edre no no me ba cho me jai ma stop kakra ade no stop
Patronye bibia. Ebi da so gu fie sese ya. Patronye debi. I wish was stopping no na say bre no kre de ma wa no mawie. Me aka TikTok no nyina ja. Obaya. No mo edru no. TikTok there as my okay. Wako baby apart from us wako station for. Patronye. Sorry mommy. Amu any TikTok for munya no. Why? Wako station wako. Oh okay. Ama you can say ojama mrana ojama mrana mewie we ni mame wako sompa obi asa de message aka chance we hunu wo hope nti won sori na won koda menwene me na obi a wasa fa nkosa story no kra no obeka TikTok wasa no wasa fa ko na aka sha TikTok no wonsa nko ya pie fa bi any aka sha na tie bisane agro ya tie ayi bisa dabi ne ya kan se de ya kan se bia ade ne so no ye tie na obi de na asema ba o ha ye sa we ye de ne ba hwe ha o ha ye ye pia na nimu nie ye kwa na nimu nie on kokra so a so wa jise wo be ka de se wo kan onko to aso na wo se no mba na so from TV so kra ma on problem na o jina kwan ya no o na be jan omo ma won to kra se ase wo na won pesa de ko TV so wo resist no kra se da yen ka so se wo bia ya na omo ba no be ka kire mo se obi na aka asema hye omo ya mo so mu yo yesi da nka bibi se obi ya mo so omo ye na asem na wo mo ka kire wo no buta se de ye ka kire no so ye de na de o ka no so ye de team strike difference no because we host our adwuma ne no nye obi adwuma no do mu na o ka so obi na aka kire no buta se na wo ba na bi asem na de ba ha wo fa ka akọ no bi asem na de ko ye o ka asem kura na won so busa asem kura de ba wo no na wa re se de o de ba ha ne de o de ba difference wo ani obi bu se ne ye de ne ye ka kire na mo na o ba ho de o be ka ye na no no ba ho be ka ye de a fe difference na ne de ye no o adi asem na de ko me ko ho se mi pro obi ama na tene ma ye no okay obetna oba ye no sa na obi sa no ko ye de o me ko se o wo me po bia na te me ma me ntafo mienu me pa cho ba se me no be kan that's it bia na te ntafo mienu enti dia hin obi ka kire no then obi ka share na no se o nka media what mu dia hin asem na no de ba ye and wo an ye gina so ye bisa no questions and wo yi ano and wo ye obi a wa ba happen onyi san ye na aduabo ba mu no ya no de ba ye ko da ni dua no wo konfo ye bi ho ana ye bi na dan inside dua no e de ma eti asem foforo be ebiem en obi ka se no se Ezra mo ye adwuma ba ko ye adwuma ba ko ya nya hwe yi papa ye nse wo bi adwuma nyi edin ana ye nwu obi animu ase mfa nyi edin ye mpe obi anim gu ase yenimu ani enye de obeye na be ma ya be hu omo di achia omo no manantina nim se ye ha de enokura tru do nti edu ba bia mama yenye checks na well clients e ba na bi ni de obetena sia okay so okay na you could see say emfa this all free ye ha no san ba ho na obo odi obo ye di e ka asemi na ogina so de eye wo hwa o ye hwa se beboa ko de o keka ne na ka che so wa ba wa ye kra ni to ta se enti na I think say ya fena me baby say ko ho no I won't ask because asem kra na wo de ba ho no so me say wo ko ya di me ko ho ye de yes wa ba wo de ya ene that's right so follow up there was some ya that's why you said you man at the amount say wo ko ho ekoye de na de ha say ya ba ha ya be don makufu ha Ezra you no makufu de M'akosem ne ne ha it is always as okoye de a okoti kuku ha ameti kuku ha obeka na asem say yo say yo ba ha obeka asem na aha me ye ka asem wo ni say adwuma ye ni na wo jeda bisa ne benza okoye de na say wo pese on ka bibi na say wo say wo pa tie nso ya ka kire wo
You catch it. Master, who pay the tia, you be catch it. And this is not the first time I will be a free hakoha. No maba, a big Oyerepa no maba, a beef no more beef and yet the didn't can you be free baby. They have no the bar and one of the buy. Agenda set the most set here, yes, you be share more. They are more clear. Most set agenda there, yes, you have to be share. I know the moment in Tias, you know, you ma back and try say, obey say, be dear and looking. And I know, Richie. Was I a catcher Ismas or Mepama couldn't an Epiacho? Was all about Obeba Pacho. Obeba Pacho. That be Ma am from Mama Sam, my young Cassassim, young Cassassim, the Yao and Ma, I am from Mama Sam and Yaka. Now, Matia make us as a Master Yabu BD can't say me see. So be to care, so be to her. So educate was safe can call. Their memory car, you know, they call. And this way the part as a whatever I don't know. The one car, you know, say your papa and what they call it. Say your papa and what they call it. Madam, it's my cancer. You and I are careful. We are all radio persons. Now you must have from us with man, yeah. Some from another, there are some qua. So sad the sign with you know. What say, oh, fair chill crab a pamachawa. Ma, what? It's here, and all the say, as soon as I can't smash on that to say, sir, again, crab a patch. Until we watch our words. You try your best to say at least young cast me go be fee. Na abuama say only kwa Fred Baka. You say ya nya no. Na you hu kwa e be faso nti mesre. Let's be guided. Let's all be guided because this is radio and TV. Let's be guided. Mamedas. Obi o wa oti won on pe wasem da do. O pesa asem mi kra be ba o jama trasia. O pesa won asem mi be ba kra na wagina so aka bi o pe wasem da. Ti asem ni nya ba ya se no kra se nya no kra hey. Ubehunu se wasum na fe o kekania edise woka ojama fadia kan to amso Mako Dria Sudria Herbal Clinic Dr. Ohinebo Fori enedano Doctor say eba no huhu manase enisoya dia eni ode ba nakachi wo betu ase dia ma o se deku na wo se wasasa edua friend se elekpepe ya dia no se hye fra se free through se free form ode kwa nakachi ho a ebi senkyereni a esi ewo ho no enya agorokora 87 so wo mapono eti se area station bi create na whatever me de ni hu bi da nti bi wa no kro stories na se de ya na tene ya na emu orem kakra it is also creating room bi ama na yet is obi na te say oh asimisi na ka share ma no de na say ya kwa say de nkofo odwen say ya na story no kra nya real no say nya real ampa usubi na wo I think say atifu na mfanche na atifu na mfanche na I think say ye na ebisua mo de na akoye nim na etimi aboa na ahyenya me anim onyam amen 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 akojum so amen amen all right ma this is TikTok dey bende no be onko to aso yesre no ye pasem onko no onko to aso ye don pakro na oyi yasotire no ache oyi yasotire ye de na se obi ache da yasotire say oh fine ama ya say o de akoyo o ene say ene because ye wo mo ye ntu nya bre no akoshu obi di better so nti oyi yasotire nyame hira ene TikTok ya no akono ha why ya no akono ha akoto aso na omo atimi abo na TikTok no omo yi odin ni pictures na afu adwuma no munyansa yes adwuma no munyansa eno no ye tie se wa ba baby o si twa so no sign pa asem koro no obeka no no kana ntina ye koso na ye busa no na ye busa arentina bibi ni da bi opese otie ni nuaso ntinka ye be busa say odi nuaso no odi chinim otie ni nuaso no odi otie ni nuaso kofo no de aforo koso exactly ma class wa ya se bia no impa boni pu obi ayu aso tre say wa ko baby wo ntwe busa nsa okoye de me that is maturity adwuma we tisa wo kwa ware na ye ka vows na say aware ye wura mu ye mfa adwuma mu hare adwuma we nya adwuma mu hare ne ye
nti say utie unu aso atofo me say na wo ahunu soro de a you very careful and your maturity and one man I think abusan so koye de ho I say ya na ondo otonguto ho chi awisu all right edima yenko your substance case ya ma me frima me di ya kakra pa Ghana for man kasa wo bro kwana Ghana for man Ghana for ma bro man pen bre ya na because all kana sem nyina no easy but I be woman come akon nine nyina just obe pressa it is odwe won bibia won ti ase na me ni ti Ghana for me many be you see makasa asem several times say and awo na ye wo no the choir back say awo has become very costly so prepare men ko ware if you are not prepared don't marry if you are not prepared to take care of a child don't fuck una fuck dia obewo say I don't know I who cry say the fan no cry it me catch say it catch say ama na ye the fan no cry it me catch say ama dia ne o ja say now we say that ade no say now no mesre so you feel ko rom dia wo me akopɛ u betre no what that say akwa 9 months na obanyamo antinenta na wa aka ni ade nyina e be cost to sen and now we need the painful work on for not no piaba 50 million 100 million asem 10,000 15,000 asem also cook many way ukwe udi 200 300 na ade nam and ade ko confirm not akwaja wo amfa enti yenti ate se ayisika se awo eni mu abahwe no ayisika enti se wonya ready a na opa me enko saw se mama first na nke ya se mama mo mba se gas na ni ate enti wo di opa bra me ensaw woni obedi apete kroma nyina onyam ani na say I castrate say man yankonko ani ube billions na way free ani obeti na wo ni apete my family plan wo vasectomy kwambia na vasectomy no you when more baby and then atinka no say you ansuma but also be say nyense ya be be fine na ba say you sure ma say sure no contain ntu I said ye mama family plan ye nyi hwa no ye yi mu aba no ye nyi aba wo bo do mu ye no nya o ni nyina wo hokam na na musa mo na musa yes I want to say de tete ho de ne yes yes ba bi a juice ni free ba ni a block na mo block bi ye you hwa mo ba ala mama be ma no ye obebi a juice ni free ba ni obebi a Johnson Faba Jesus Christ now what's the next to be so for me there now monsieur baby I don't so fam ba say baby a juice free ba na one juice ni free ba kwame at the end of the day ni nyina be pay baby ba ko ba tokro ba wait na ma